tino gukorwo igitwarwo mbunge ni bururi kiumia kiu kirakorirwo gikihituka ni gukorwo ikiarirwo wero na ninge gutigirira ati ni yahuthira tafarira kana ni yakorwo ikihuthira mutaratara uria wagireire wagifo kana wa gutwarwo mbunge-ini ya gibururi maya mukite riri mwaho azimio thiete na mbere na gutetia thirikari iguru rigi maundu matiganite ari hamwe na ngarama nene ya muturire thirikari ikiuga ati riu ni meharire gutigirira ati o mwena ule kana o mwena riu ni wakorwo ukiarirwo na gutigirira ati ni metha kihumo gia gutigirira maundu mothe maria makiaririire ni megukorwo makirumbuyanio namo Maina wa mucwe ni atinda akihang'ania na riboti ino na tuhaririria na njira ithiranite. Miario Ya Uiguano irigirirwo guciara maciaro mega kuhetukio ni mbunge ya gibururi thutha wa gutengemanio kuri ambunge ni Timu kuma miaho iri ya kiuteti kuria riu Timu cicokereirie gikaro umuthi na kugia na kiriko gia gutengemania ndereti no mbere ya mbunge ya Senate gwethurimwo makiria na kuria magacokereria gikaro kia wagatano kiumia-ini giki. Appreciate as a committee the good progress made so far in terms of adoption of the motion for giving legal anchorage to this process in the National Assembly, which we did last week. That, as indicated by the leader, has now proceeded on to the Senate. Kuna mbunge ya Senate ni abete kurugamia gikaro kiao riu merigirirwo gwitia gikaro kia na ihenya niguo gucirira undu uyu ikinyini ria gutigirira mirino ni yekeka na ihenya na kuria kuringana na mutongoria ware aingi mbunge-ini ya gibururi ni Kimani arikitie kwiranira marenda miario ino ikike kahinda-ini ga thiku 60 iria ikwambiriria gwitara thutha wa Senate kuhiukia ndereti ino. From what we hear as a committee is on the time that we have taken, and you must all appreciate that this has been a delicate process that needs all hands on deck. You will notice from that motion that we have given ourselves a timeline of 60 days, and there are concerns that days are running, but it's good to confirm to the country that those days will start counting when that motion is also formally adopted by the Senate. Mwena-ini wake Opio Wandai munini wa aria aingi mbunge-ini ya gibururi eranire timu cia ufundi kuma miena yeri ya kiuteti ya Kenya Kwanza igitongorio ni muthomithia Nkaru ere azimio igitongorio ni Jeremia Kioni ikoretwo iri cia kiguni kinene hari guteithiriria gucagura maundu maria magukorwo makiariririo ni kamiti ino. That the two technical teams presenting both sides in the dialogue have continued to engage very, very constructively, and especially on the twin issues of the framework agreement and the framing of issues. Kimani oho ni athiete na mbere na kuhinyiriria ateti matikaingirire miario ino kuhetukira kuheana ndeto matoi kuona ndumiriri ciothe ire heanagwo ni timu ya wandiki ya mbunge ya gibururi kuhetukira kuhetukio ni atongoria a kamiti ici. When you hear other people shouting in village rallies purporting to speak either for Azimio or for Kenya Kwanza on these issues, communication on this dialogue process will come as has been indicated by the leader. Miario Ya Uiguano gatagate ka Kenya Kwanza na Azimio la umoja ni cokereria muthenya wa umuthi kuria timu cere kia kurugamia miario ino nginya muthi wa gatano indi timu cia ufundi igithie na mbere na kuramata maundu maria makuhiuhia miario ino. Ngiribotera Muthingi TV kuma mucii munene wa Nairobi riakwa ni Maina wa mucwe. Aya, thangi muno mundu gwitwo Maina wa mucwe na atire nganjiro honie guthi na mbere na kurumanira na riboti yo niguo gutumenyithia utoria riboti yo gukorwo ikiyumiria ririkana ati miario no ya kana miario no ya Uiguano ya kurirwo kiambikona ni thutha wa mugethaniro gukorwo giukira na njira nene thirikari ya President William Samoei Ruto na thirikari ya Kenya Kwanza yothe itaminiririe maundu matiganite ari hamwe na ngarama ya muturire omo ni urehete maundu maria matanyite gukorwo makiariririo na Stephen Kalonzo Musyoka noria niwe mutongoria wa kiama kia Wiper gitongoria moho wa Azimio guko nake Anthony Kimani wa noria mutongoria wa rege agitanyo gutongoria thirikari. President William Ruto runake narikitie gucemania na president wa bururi wa Indonesia noria wikaine ta Joko Widodo mutheya rucini thingira-ini wa iregi makiaria na andiki a mohoro ni matariria ati ni